Image Paodam yang tabiriba singbo Yumnam Anuradha Devi nei kongno khurum jari. Housing Maroiba Pauda. Chief Minister N. Birena Churachandpurda Nauna Saba Police Guest House amade Modernized District Library Sangha Khrei Loinana Pensioner and Pension Manipur app launch tawkhrei. Manipurda hokiba pung kumarida nauna COVID-19 positive oiba miyoi yankhai matoi thengnakhrei miyoi ahumna lekhidre. Diamond Radio gi mari suba mapok komon thoram pangthokhrei loinana Glimpses of Kapamp village ke itisik oidaba lairik ngasi MLA di korang thangna phongkhre. House pausanona pizari. Chief Minister N. Birena ngasi video conference ke Kuthangda district headquarters Churachandpurda nauna sangwachagatpa police guest house amadi modernized district library sangakhre. Police guest house amadi library sangabagi thoramduda Singhat Assembly constituency ke MLA su oiriba Maniredagi Chairman Ginsong Hau Jona Plexing Michael Mahangdo Pagaloinana Chief Minister Gi Mahus Sinduna Ribbon Kalki. Nakalamaranda Chief Minister Secretariat ke Cabinet Hall Pangtopa Tharom to the Public Health Engineering Minister L. Diko, Education Minister S. Rajan, Tribal Affairs and Health Minister Vungzagent Valte, Chief Secretary Dr. Rajesh Kumar, DGP LM Kaute, Atay senior police officers singsu sarugaki. Churachandpurda pangthopa thoramdana Hanagi Minister Hausana Churachandpur Assembly Constituency ge MLA V Hankhalian Churachandpur District DC Pawan Yadav, SP Amrita Sinha, Atay District Level Officer Kyana sarugaki. Tharomdada wangangladuna Chief Minister and Birena Hai Imphal ge hek mathangda Churachandpur asi tongan tongaba hiram kyagi maroiba pantungpham oire. State government chalaiba Anisuba Medical College District asida samgali Masina District asige Human Resource Development aphaba awan ama purakane amadi state ki su aphaba purakane haibagi thajaba Chief Minister na phongdokhi. Mahana Makata Kibada State Government Alamda Masida Ladiba Tongan Tongamba Jati Kanglo Contra Tareki Museum Sing Sangwasagan Aba Sampam Handata Sanction Tokre. Nauna Sangwa Kiba Library Sangabaga Mari Lainana Chief Minister na Mahake Apenba Fongdo Pagalunana Library Sing Asi Mioibagi Gyan Loksing Pangpam Yum Sing Ne Haina Fongdo Pagalunana Gyan Loksing Yaudrabadi Mioi Amata Punsida Mangzing Tabangam Loi Haiki Amadi State asigi district kudingda apaba library amamam thambagi tangai phadabagi matangdasu wafam thamke. Chief Minister na Churachandpur district ke DC amadi SP busu makoina tauba singthaningai oraba thabak singgidamak thagakhe. Manipurda leriba thabakdagi potharaba pensioner singge khudongchana nabagidamak Chief Minister N. Birena M Pension Manipur app launch tawkhrei. App asi sijanaduna pensioner singna Treasury Office Chattana online da masa-masage update tawba yaragane. M Pension Manipur asina pensioner singna makhogi matam-matangi photograph updation adu smartphone natraga desktop amadi laptop ama sijanaduna masa-masage yumdagi fawwa tawba yagane. App asida yauriba atai kudung saba singde app asida pensioner singna makhogi feedback sing online da thaba yabagloinana thijan basu yaragane. App asida pensioner adu hinglibra nataga sikrabra haibaduna khangdungnaba artificial intelligence techniques sing hapli amadi ahingba mioi khaktage photograph upload tawba yahalle. Pensioner singna tha taru kudinge photograph sing Treasury Officer chattuna upload tawramba adu app ase sijanaduna tha taru kudinge photo upload tawba icon kona upload tawkiba photo ge validity period check tawbasu yaragani hairi. Manipurda haukiba pung kunmari asida janem population dagi miyoi yankhai mathoi nauna COVID-19 positive oiba thengnare miyoi ahumna sikre aduga miyoi niputarena disaster tawkre. Nauna positive oiba miyoi sing adu janem sta mapan rims ta manga
Hillside Ras Medicity amadi Babina Diagnostic da ani Horizon da ama Ascent Diagnostic da ahum Siza Hospital amadi Thawal da mari Kaksing da Taramapan thenaki Lekhidaba mioi ahum aduna Imphal West amadi Bisnupur dagi chahi humbudra mathoi amadi humdra tare suraba mioi amamanga Kangpokpi dagi chahi humpumanga surabi nubi amagani Housing state asige apunba COVID-19 confirmed case masing lising kuni panchahum kuntrani toy sikhiba migi masing chahumga humpuma toy recover tawkrabana lising kuntaruk chanipa humpuni toy amadi active case ta mio lising machama sunama palaiduna state asige recovery rate jada marpudara mari 10 nipan ama oidi Chaliba January thasige tang tareta sangagadariba sangmai campus ta nauna sagaliba industrial Training Institute ITI ngasi Labor Minister TIs Saitabartana Sengmai Assembly Constituency ge MLA Haikamp Dingkoga loinana chatuna yangsankre Kongsat aduda Minister na Institute aduda sangaliba infrastructure sing amasung atay atopa facilities sing yangsanki Yangsan Kongsat aduda Joint Director Manipur Society for Skill Development as Ibu Choba Chief Engineer Manipur Tribal Development Corporation, Brozent, Assistant Program Officer Amarjit Rajkumar Engineering Salgi Official Singbusu Sadugyaki. Manipura Nauna Sanga Sagaliba ITI Unit Sing Adu Sangmai Amasung Kangpokpi Dani Unit Sing Asi Gamena Nauna Linkatpagi Pandamdi Mahiro Ishingda Zof Oriented Course Amasung Skill Training Pinana Bagitamote. Community Radio Channel ama Odiba Manipur ge ahanba FM Radio Channel Diamond Radio Khongjonggi Marisuba Mapok Kumantaram ngasi pangthokre ngasigi Thawal District ke Khongjom da leba radio asage complex da pangthokiba thoram aduda Khongjong War Memorial Trust ke President Moirangthem Hamanta IB Command Secretary Khongjong War Memorial Trust Wangkhemsa Samjai Chief Editor Kangleipa ke Maira Ngangom Teskumar Hana Director Prosecution Oidamba Rasnongtombam Editor Impact News Zit Ningomba Editor Tom TV Dhanabe Livestream Social Scientist Namairakpam Edition to President Desam Rabi Kumar Naringbam Principal IRA Group of Institution Wangzeng Dr. R.K. Lenin Professor Department of Psychiatry RIMS Sangnarabi Actress Mandalay Manachingbana Sarugyaki Tharongi Manung Channa Port Lanbagi, Thorum Supang Thoki, Tharongi Manung Channa, Handakta Sanget Nate Academy, New Delhi, General Council Member Oina Kalakraba Samurai Lapam, Nabachandra Sarma, Elias Nababol Kenavusu, Leng Yan P. Yanbiduna, Taramna Oki. Tharongi Manung Channa, Natki Oibazagoi, Isage, Tungan Tongamba, Thorum Sing Supang Thoki. Chayolama Chupna Satagadaba, Wi-Fi, Lompi, Golnopki 5th Lailon Triennial Celebration ngasi Lailon Wi-Fi Village da 51 Site 2 Assembly Constituency ge MLA amadi Advisor to Chief Minister Ngamthang Haukipna Hodokre ngasi Hodopagi Tharom duda Kaikam Dongel Deputy Director RIMS na Guest of Honor Soiko Camp Wi-Fi na function ge President amadi Dama Wi-Fi na Chief Host oina sarugyaki Ngasigi tharom duda lompi ge traditional jagoi amade atai tharom kya so utki loinana lomsial komp haina mengoba traditional pillar amasu yungki amasung and Samuel domintang vaiti amasung K8 Kaminland Wi-Fi na semba lompi golnopki booklet amasu release toki tharongi sarukama oina kulduge khwaidige ahul oiraba Mrs. Mamchawi Hawi Wi-Fi chahi marpuda taret amasung baby Namchawi Hawi Wi-Fi numetukuni churaba angangda momento piduna ikai khumdaki Lompi Golnov is Lailont Wi-Fi village ke Maherondage pangthuktuna laglaba thoramamani Manipuri Youth Front Assam Mifana Manipuri Lonbo Assam Sarkar ge Associate Official Law to en gadabane haibage khongjangka ama oina haukiba Jun thadage Assam ge Manipur amasung Manipuri Muslim na khundaba khunda pangthokeba awareness campaign ngarang so pangthokre Awareness campaign chamasubage thorampa duda President oina
Kangapam Santikumar, retired ACS Vice Chairman, MLPCC Ima Sanatoi Devi, President Ampal Sangita Begum, President at Triple MPSA, Baba Hunt, Ima Surzamukhi Karampunsi, Rehant Udin, Paunam Arun, Taif Ali, Asangbam, Swapanna Chingmana Dasta Punki. Taurangi President Member Singna Maira Chukatuna, Hogdoglaba campaign to Aduke Wahodo Piraduna, Mifagi President Seram Harazina Haikebada, Mifaga, Loinana Tonga Tongambasi HO Singna Puna, Sangsilakiba, Manipuri Loan Kongzang Asibu, Tawayana, Sogot Pibabu, Ngamkai Latana Takazade, COVID-19 Gisidaba Matamda, Ima Lonbu. Kandabayade Haiduna Mateng Pambikiba Kunkunge Club NGO Maira Paibi Manipuri Muslim Loop Kudimapo Tagatpa Pungduksadi Amadi Aikogi campaign to Amasung Kongzang Makatana Sangsing Kigane Imalonbo Asam Sarkana Lausendriba Pawa Mayamna Mateng Pambio Haiki Ngasi campaign to Aduda Manipuri Longidama Kulkulgi Club NGO Maira Paibi Singna Mateng Pambirakiba CHO Kuntramungna Mipagi Maikaidagi Tagat Pacherol Piduna Ikai Kamnaki. Chandan district ki Manung Channa Laiba Kapam village ke history ge Lady glimpses of Kapam ngasi Hongnabi Matungina Pongkre. Lady Gasi Pongbagi Toramba Ama Kapam village authority na Sinduna ngasi Kapam public ground na Pangtokre. Taramdada 42 Technopol Assembly Constituency ke MLA D Korungthang chief guest oina Sadugya Kibagaloinana Kapam history bo glimpses of Kapam adu Pongki. Aikoge Haurapam Wari Asi Ipa Ipusingi Chindage, Wari Oina Taraga, Labage Mahuta, Laidika Oina Tamlamba Asina, Tungi Mironda Asuki Matik, Kanarak Pakaloinana, Laidika Sibu Iduna, Tambiramba Singbo, Takanarakane. Chenbung Wari Haibasidi Matam Kuiraga, Aramba Oidabakaya Amasu, Haizenarakane. Aiba Laidika Oidabati, Atumba Adu, Lengdana, Lehauragane. Aduna Kapam village authority na Ladik Asi Pongwasi Yamna Taganingai. MLA na Makatar Duna Aihaki 42 Technopol Assembly Constituency ki Manungda Kapam village Asi Mayamgi Tamsanapam Oiba village Amani Haukiba Chahida Kul Asipu Haudokiba Numit Puning Singduna Kapam Day celebration Handangna Amo Kul Asigi history Ladik Pongle. Masida Sunatana Atai Singtaningai Oiba Tabak Tauram Kaya Pangtugli Aduna Atopa Kul Sing Nasu Kapam Bilis Gum Honaduna Puna Chakwaminese Haike. Laidika du Fong Nabagi Matangda Kapam Bilis Authority Chief Chairman R Zinda Singna Nungi Oiba Warol Pongdoki Kapam Bilis Asi Kunda Laitarakpada Kul Tangnabada Ladiba Liwa Chajing Amasung Unapalge Kangbubu, Aikuina Kaidunga Kawangam Laroi. Makogi Matengdagi Kapamgi Kunza Singna, Hosek Lady Bamapama Asida Lady Bani, Loinana, Southeast Manipur College, Komla Thabi, Kapam Asibu, Government ki full fledged college Ama Wahelakpada, Mateng Pankiba, Punamakusu, Kaupam Tokte Haiki. Namikaranigi Matunda, Village Achigi, Chief Chairman Oregataba, HIS. Borfana su glimpses of Kapam Haidiba Laidikasi, Pongnaba, Honarakwage Matanga, Mayamda Paodam. Kwakta Municipal Council Manungda, Laingangna Miamge, Lambi Tong Paganaba Tadarapa Sempamna, Lambida Koila Taduna, Sangalibakaya Asida, Water Ataidade, Ningtina Sangalaga, 1 hour 5 today, Aigi Migi Haiduna. Achan Miran Naiba Mawangda Sangat Sakat Pagi Tabak Jatare Haina Kwakta Municipal Council 1 hour 5 Tagi Social Worker Abdul Warina Pongdaragli. Mana Makata Kibada Water Asida Koila Asi Man Road Tagi Yumgi Lamzang Lambi Sumang Yenakatungna Koila Tanadi Tobutabu Yanaba Mui Singi Imong Kaktamak Semle Sangaliba Mui Singa Yanadaba Mui Singdi Kantok laga hunduk tuna thabire masi karamba maum ki sakotharang no leba ke sakotharang ge thabakpu nungsiba yanaba mioi singdamak semgalaga sakhotpa kagodoribra amaramda lambi koila thaba asikang natana lambi ge nak
तसु पक्का ड्रेन चनबगे थबकसु पाइखली मसिसु यानबा मियोय खक्तगी जगादा ड्रेन चलगा यानदबा मियोयगी जगादा हुंदुक्तुना थनमले काउंसिल याम नंबर 1 over 5 अमदे 1 over 6 अनेगे ताइनफमदा फाउदुना चलिबा याम नंबर नेशनल हाईवे गे बाईपास रोड असे 1 over 6 के नाकल गे ड्रेनेज चनबा लोइसन खरबसु 1 over 5 के ड्रेनेज 500 मीटर मोक ड्रेनेज चनबगे ममी ताद्री मसी करी मरम लैबगिनो मफम खल्लगा चल्लब्रा मतम कुइना ड्रेनेज सेमतना लैरकपना नुंगजु पंथा मतमदा ड्रेनेज असिगी इचिंग लंबीदा ओइने चेली लंबी अमगे नायता 1 over 6 ता ड्रेन चलगा 1 over 5 ना चंदना हुंदोकलम लिबसी मसिबो करंबा मखलगे चकथरांगनो लेंगांगना थादरपा सेंफम सिंग सेमगत सागतपगे थौदांग लौरिबा मियोइसिंगी यानादबा मियोइसिंगिदी यौरक्त्रबरा हिरमसिदा लेंगांगना मियंग संगबियो हाइदे गवर्नमेंट अमसों प्रोटेस्ट तौरिबा लौमी सिंगी मरक्ता अनोवा फार्म लॉ अहोंगी मतंगदा तरेरलक सुबा ओइना ngasi wari sanakhrei लॉ सिंग अदु रिपेल तौननबा अमदी मिनिमम सपोर्टर प्राइस दा लेगल स्टेटस पिनबा लौमी सिंगना कन्ना तक्सिली इंगलबा अहिंगदा अमदी नोंग मरक्ता दिल्लीगे बॉर्डर दा प्रोटेस्ट चथरिबा लौमी सिंगना मखोइगे डिमांड फंगद्रबदी रिपब्लिक डे दा मखोइना ट्रैक्टर रैली अमा चटकनी हाइखे इहाउ चथरिंगाई मनुंगदा लेखिद्रबा सिंगबु इकाई खुमनबा उतुना मीटिंग हौरकपदा मिनिट 2 to मिनट लेखि मीटिंग गे अरोइबा राउंडा माइकै अनिना डिमांड मरिगी मनुंगदा अनिदि यानरे हाइना हाइरि डिमांड अनि अदुदि द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल अमसोंग एयर क्वालिटी कमीशन ऑर्डिनेंस ता याउरिबा पेनल प्रोविजन फॉर सबल बर्निंग हाइरिबा अदु विड्रॉल तवदा यानरे अदु मोइनावा फार्म लॉज अहुंबा अदु रिपेल तौबगी मतंगददी यानबा लेथ्री हाइरि रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज गिदमा वैक्सीन अनि अयाबा पिख्रबगी मतंगी नुमिता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाइखिबदा कोरोना वायरस के मायोक्ता ख्वाइदगी सावा ड्राइव अदु लेबाक असिदगी हौनबा सेम सारे इंडिया दा सावा वैक्सीन सिंग असिगिदमक मदुबु सारिबा साइंटिस्ट सिंग अमदे टेक्नीशियन सिंगिदमकता लेबाक असिना सौथोक्सै Serum Institute na saba Oxford COVID-19 vaccine Covishield bu India ge drugs regulator na seasonana bage ayaba pikrabani National Meteorology Conclave ta pangthopa thoram amada scientist ingda wang amada Prime Minister Modi na haiki India da saba vaccine se malengi oina miyam na pamnabata natana ayaba su oigadabane Quantity gumna quality su soidana lehengadabane Progressive Society amada research habasi yamna maru aiba amane हौकिबा मतमना अखोइदा साइंस ता हेना पुनिंग संगफम तो ई हाइबदु तंबिरे टेक्नोलॉजी ना हेना पंगन हेंगलकलिबा मखै अनोबा इंडस्ट्री अमदे रिसर्च चौखलकदरिबनी हाइखि हौजक अरोबदा मरोइबा पाउ अमोने पिजरी चीफ मिनिस्टर एन बिरेना चुराचंगपुदा नौना साबा पुलिस गेस्ट हाउस अमदे मॉडर्नाइज्ड डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी संगखरे लोइनना पेंशनर एम पेंशन मणिपुर ऐप लॉन्च तौखरे मणिपुरदा होकिबा पुंग कुमारीदा नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियोय यांखै माथोय थेंगनाख्रे मियोय अहुमना लेखिद्रे डायमंड रेडियो गे मरी सुबा मपो कोमन थरम पांगथोख्रे लोइनना ग्लिम्पसेस ऑफ कपाम्प विलेज के ऐतिहासिक ओइरबा लाइरिक ngasi एमएलए डी कोरंथांगना फंख्रे इमेज पाउदम ngasi दी मतंग असida लोइजरे मियंग ताबिरि बेसुंगबो अमुक हना खुरुमजरी